Ćao drugari, sam Uroš i danas ćemo igrati Hamster Ball. Da, ljudi, Hamster Ball ćemo igrati. Započinjemo tamo gdje smo stali. Ovo je isto kao mali vlog. Htio sam samo da kažem da sam se vratio, nisam bio tu, izvinite. Ali eto, vratio sam se i nastavljamo tamo gdje smo stali sa Hamster Ball. Samo da se učitam, da vidimo. Znači morati, evo ga, sad nisam da vidimo. Let's play tournament. Sad da imamo, izgleda stvari da ćemo morati iz početka da igramo. Izvinite drugari, ali nešto neće, tako da idemo ponovo da vidimo. Go. Ovo malo teže, vidite, sad nešto mi se bilo restartovala igrica i sad moramo sve iz početka. Da ljudi, ovo je bilo lako, stižemo brzo na cilj. Eto, idemo sad da premotamo, sume naravno, ništa drugo. Idemo dalje, idemo na drugi. Što prelazite dalje i dalje, to je sve teže i teže. Znači imat ćemo verovatno kao, evo ovdje moramo da padnemo, ne tu. Nope, ne, pali smo. Evo ga, izvinite zbog laga, kako god, ponovo smo pali. Ovo nije moguće, da verujem ljudi da nisam dugo igrao ovo i onda me neće. Me baguje. Zovite govno od računara. Tako da. Idemo dalje. Naš sljedeći nivo. Zapira sve i go. Idemo na ovo. Evo već nam govori Hrčak da nam treba tu da idemo. Treba vamo. Evo ga, prošli smo kroz rupcu. I naravno morali smo da padamo, da nam se polomio lopca, a Hrčak da nam pogine. Nije da smo potrefili. Isto sve nastavljamo da snimamo kao i do sada, Automothers, sve do sada, to nam se valjda sačuvalo. Evo, našli smo bolji put do cilja. A ovdje je sad pokretni most, ljudi, i stižemo na cilj. Teško. Da, teško smo stigli, jel, zbog bagovanja i to, ali da pređemo sve i da idemo dalje. I sad tako idemo dalje. I tako. To je malo teže tu da. Samo da se održimo ovdje. Koji je to bio topkan? Mali smo mrtvi. Mili. I tako da, evo ga, idemo dole, kruži dole. Idemo, sprintimo, pop. Tako, ne smo ovdje padnemo, smo mrtvi konježi. Tako,
nije dobar. Prešli smo i ovaj nivo. Idemo još ovaj da odigramo i da pokušamo sljedeći. Ako ne budemo uspjeli, možda tu zatvorimo ovu epizodu. Ovo je prvi deo je kritičan. Pa naravno, evo ga top. Sad će da nas ispali ko iz ničega. Sad ćemo da se samo namjestimo na top. I bum! Ovdje kažu opasno. Idemo na most, otvoreni frk. Otvoreno nam je tu sve. Imali smo umet. To je bilo suđeno tako. Ni to ne je presuđeno. Suda nam je suđeno da pogernemo. Malo teže je igram na joysticku, da je na mišu možda bi bilo čak i lakše. Ovo ljudi, teško da ćemo proći. Ali teško. Evo ga, prošli malo morge. I nećemo stići na cilj. Makar smo pokušali, ja sam glup za ovo i neće me nešto računar. Nismo prošli ovaj nivo. Tako da morat ćemo to da oslobodimo i da igramo ponovo. Evo ga, krećemo za tačno set i bum. Evo, krećemo. I tako da, što ima novo, kako se provodite na zimskom raspustu. Tako da, evo uđemo u top. Ovo sve već znamo. Uđemo ovdje. Jeste bili na zimski raspust? Kako vam je bilo na zimskom raspustu? Izgleda da nećemo uspjeti na ovaj nivo da uradimo jer nema teorije. Svaki put umnem. I kad je najgore, ja to uspem. I nažalost nismo uspjeli ovaj nivo. Nas neće ovdje nešto, ali okej. Sad ću da ovo oslobađam. Dobro, ništa ljudi. To bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećem klipu. Hvala puno što ste gledali i vidimo se u sljedećoj epizodi.